Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Саглатыр телеканалының телесерджілері бұлгун информацион программасына серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам. Невбетеке ярым сааты içinde Кырым ve Кырым etrafında yüz bergen sonki ve en aktual haberlerine müzakere edecekmiz ve şüphesiz bu sualler Kırım'nın tezden kaytarılığı ile bağlı olacaktır. Siz de bizim yayınımızga hoşla bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim eti. Sesinizni duyurunuz saygılı dostlar 073 419 41 58. Bizim numaramız Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da atr.tv bizim adresimiz. Telefon açınız ve suallerinizni seslendiriniz. Beraberlikte bu yayını alıp barayıq. Men ise şimdi Roman Spiridonov'nu yayınımızga bağlamağı isteyim. Zaman informasyon programmalarında ne var, nasıl haberler bugün mevcut bizge anlatmağa hazır. Roman, selam aleyküm. Dinleyimiz seni ne hafta tarif edeceksin? Алейкум селям, Гульсум. Сегодня мы расскажем о таких темах. Международный саммит по Крыму планируется провести ко дню сопротивления оккупации полуострова. Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в интервью обозревателю. По его словам, уже 26 февраля следующего года на этом саммите может быть создана крымская переговорная площадка. На саммит в том числе будут приглашены лидеры США и России. Но Мустафа Джемилев уверен, что Россия откажется, и он добавил, что международный саммит по Крыму должен будет принимать решения. И если эти решения российской стороной будут игнорироваться, то придется усиливать различные санкции в отношении страны-оккупанта. Напомню, что создать международную платформу по деоккупации Крыма предложил президент Украины Владимир Зеленский. Его инициативу уже поддержали в Евросоюзе. И вот стало еще известно о том, что теперь и Великобританию приглашают принять участие. Это сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках визита президента Зеленского в Великобританию. Он встретился, я имею в виду министр иностранных дел Кулеба, со своим коллегой, государственным секретарем по иностранным делам и делам сотрудничества наций и развития Великобритании Домиником Рабе. И украинский министр проинформировал своего британского коллегу о создании этой крымской платформы. Это такая, он объяснял, что это новая международная площадка, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма, и пригласил Великобританию в ней участвовать. Министры отметили, что позиции Украины и Великобритании совпадают по многим международным вопросам, в частности и о необходимости продолжать давление, санкционное давление на Россию с целью принудить ее к уважению международных норм и прекращению агрессии против нашей страны. Напомню, что Великобритания наряду с США является гарантом суверенитета и безопасности Украины. 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией был заключен Будапештский меморандум о неядерном статусе Украины. И вот за отказ от ядерного оружия эти страны гарантировали территориальную целостность нашей страны. И вот еще стало известно, что официальный Киев ожидает присоединения Турции к международной площадке, к площадке по деоккупации Крыма. Об этом сообщила первая замглавы министра иностранных дел Эмине Джипар. Она поблагодарила турецких друзей в лице министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу за поддержку Украины, за признание территориальной целостности полуострова и за осуждение нарушения прав человека в оккупированном Крыму. И она заявила, что также рассчитывает как раз на участие Турции в этой международной платформе по деоккупации Крыма. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш опубликовал свой уже третий доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В нем идет речь о пытках, о безнаказанном жестоком обращении ФСБшников и других силовых структур с задержанными, безнаказанность причастных к 43 случаям насильственных исчезновений, то есть к похищению людей. И речь идет о неэффективной бесплатной правовой помощи обвиняемым по уголовным делам, вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, снос частных домов крымских татар без компенсации, принудительное перемещение и депортации из оккупированного Крыма, а также перемещение россиян на оккупированный полуостров. Этот доклад охватывает период с 1 июля прошлого года по 30 июня нынешнего.
Есть новости для переселенцев. Юридический советник для ВПО называется. Его можно найти в Вайбере и Телеграме. Он будет предоставлять вынужденным переселенцам квалифицированную бесплатную юридическую помощь, которую можно получить в любой момент и в любом месте. Так, например, где получить справку переселенца, где можно оформить социальные выплаты, как правильно пересекать админ-границу с оккупированными территориями. Это такое совместное производство, вместе разработанный проект вместе со швейцарско-украинской программой ИГЭП и юридической командой благотворительного фонда «Право на защиту». Она с 2014 года занимается вопросами правовой защиты внутренне перемещенных лиц. Будем говорить и о ситуации в оккупированном Крыму. Там коронавирус не утихает, там вторая волна в разгаре. За прошедшие сутки там умер 1 человек, а общее количество умерших с начала пандемии уже 77. Это только те данные, которые оглашают оккупанты. Но вот по данным Крымской правозащитной группы, количество смертей от COVID-19 существенно занижено. Правозащитники ссылаются на независимые друг от друга источники в оккупированном Крыму, которые сообщают совершенно другие цифры. Речь идет о врачах, которые говорят о том количестве больных, которые поступают к ним в больницы. И это число не всегда совпадает с теми данными, которые публикуют оккупанты. И вот по их данным, по данным правозащитников, количество умерших постоянно растет, но причиной смерти в документах называют одну из сопутствующих болезней, не указывая COVID-19. И вот в Крымской правозащитной группе считают, что этим действиям России должна быть дана правовая оценка. Они призвали международных партнеров усилить давление на Кремль, чтобы защитить крымчан в условиях пандемии. И в связи с этим эксперты группы правозащитной подготовили предложение в новый текст резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в обновленный текст резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о правах человека, который будет озвучен на начавшейся этой 75-й сессии ООН. Ну и в конце расскажем такую новость о том, как поздравили в Киеве Владимира Путина с его 68-летием. Свой день рождения российский президент отмечал вчера. И вот вчера уже вечером на здании посольства России в Киеве появилась такая световая инсталляция, на которой появлялся графический портрет российского президента в комическом исполнении и надпись, известная надпись о том, кто такой Путин в исполнении футбольных болельщиков. Вот такие новости к этому часу. Посмотреть наши выпуски вы можете в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Курсом. Çok sağ ol, Роман. Bu bizim muhbirimiz Роман Спиридонов еді. Zaman информацион программаларында неақта тариф етежілігіні айтып берді. 19:00 Ульяния Ситумерова Украин тілінде, 21:00 Шевкет Наматулаев Қырым татар тілінде ала баражақ серетін сайғылар қадашлар ұнытманыз. Менісе невбетеке ве ең мойым қырымыле бағлы хаберлерге кечмеге істейм ве әлбетеке сонки вақытлара чоқ музакере етілген тіллерде болынған меселер сырасында бұл Қырым қайтарылығы бойынша тізілежек платформа. Украина тыш ишлері назиры Дмитрий Кулеба, Ингилтерияның тыш ишлері назиры Доминик Рапнин Корушкені вақыт Ингилтерияны, яғни Бүйік Британияны Қырымде оккупациясы бойынша платформаға желп етмек үшін чағырды. Келініс Украина тыш ишлері назирлігінде бұл вақытта не айтылғаны деңлейік. Голова української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ. Украина тыш ишлері назирінің бірінші муавины Эмне ханым Джепар бізлешімді жанлы бағда. Эмне ханым, селям алейкум. Алейкум селям, Гүлсім. Эмне ханым, мен бұл бөлікні Қырым татар тілінде алып барам, фақат сізге насыл ұйғын олса ойле шекілде жауап бермеге имканыңыз бар. Қырым татар тілінде рус, украинсыз чоқ тілдеріні білес. Оның үшін сізге бойле имканны шымды береміз. Мен бұл Қырым платформасы этрafында лаф етмеге істейм, тавсиятлы жассызнен. Мына айтып беріңіз, шымды бізні Қырым сейрете, ватандашларымыз сейрете. Не олacak? Nasıl бұл бір платформаны беклемек керек? Bu platformanın var. En yüksek
seviyesi, son dış işleri nazirlik ve müdafaa ve hafsızlık nazirlik seviyesi, parlamento seviyesi ve ekspert. Her bir seviye farklı merasimlerinin kapatılacak. Yani hem de alıp varılacak artık, yani mesela Birleşmiş Milletler rezolüsyalarını devam edeceğimiz, hem de yanı merasimler teşebbüs edemiz. Nasıl merasimler? Biz küçümüz summit, Kırım'a bağışlanan summit geçirmek bağışlanacak. Yani bizim teşebbüsümüz, bizim bağışımız öyle ki Kiev'de gelecek sene 2021 senesinde Kırım'a bağışlanan ayrı ve özel bir bu summit ise biz davet ettiğimiz farklı memleketlerin ve bizim bağışımızda en yüksek seviyede tepki edilecek ki devletlerin birinci insanlar katılacaklar. Şimdi ise en ağırı bu sahada bu tarihin kesmek şimdi pandemiya çerçevesinde ve vaktinde biraz zor. Bizim tekliflerimiz farklıydı. Hem de ne kadar onun offline ya da online geçirmesine de emin değiliz. En mühimi gelecek yılda bu summit olacak. Nasıl şekilde ve ne zaman bu anda farklı bir. Şimdi biz onun aktif şekilde advokasya gerçekten Nazirim Dmitro Kuleba bu meselenin Britanya'da fotoğrafı şimdi var. Ben de bugün birkaç konuşmada Globstek konferansının çerçevesinde iki nazirle de konuştum. Kazakistan Dışişleri Bakanı Mevlüt Bey Çavukoğlu ile Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı ile konuştuk ve ben de bu platformanı ayrıca konuştum ve ne istediğimizi de anlatmaya çalıştım. Nasıl cevap verdi Dışişleri Naziri Türkiye'nin? Onun cevabı tam şimdi biz tarihini bilmediğimiz zaman alıp olamamız ama tabii ki Türkiye'nin bakışı herkese açık ve biz onu bilemiz ki toprak toplumuna Ukrayna'nın işgalinin kabul etmesini biz bu destekini Türkiye'den her daim ve gün koruyoruz. Ona da pek çok takdir ederiz ve yani bizim için hem de pek minnettarız buna. Şimdi Mevlüt Bey Çavuşoğlu dedi ki tabii ki Türkiye tarafından destek bize verilecek. Çünkü onlar için Kırım bu mühim mesele. Hem de Kırım Tatarlara ayrıca belirledi. Kırım Tatarlara desteği herkes için belli. Buna benim anlaganyma göre bu Kırım boyunca summit gelecek sene ötkerilecek olsa o bu bir kerelik böyle bir tedbir olacak. Fakat platforma hakkında müzakere etkenimiz vakit bu böyle sistem şekilde konuşmalarının oluvu doğru mu? Tabii ki biz onun tek şekilde görüyoruz. Şimdi ilk sefer, başlangıç sefer bu en yüksek seviyede geçilgeni Britanya. Biz onu anladık. Her yıl onlarca cumhurbaşkanlarını ya da devletlerin birinci insanlarını Kiev'e getirmeye biraz imkansız olabilir ama biz bu görüşmelerin ya da Birleşik Milletler'in çerçevesinde göreceğiz ya da Dışişleri yoksa Müdafaa Bakanlarının tarafından bakacağız. Bu sistematik bir şekilde geçecek formatını hem de bu ayrı bir mesele. Hem de başka teşebbüslerimiz de şimdi çalışamaz. Onu şimdi ayıp olamam ama eminim yakın zamanda bu ufak tüplerini sizge anlatabiliriz. Yani bu platformanın formatını laf edecek olsak bu Normand formatına benzeyecek gibi bir şey mi? Ya da daha böyle daha çok devletlerinin iştirak edeceği başka bir teşkilat çerçevesinde olacak böyle bir tedbir nasıl format olacak? Onun formatı tabii ki biz onu da açık da yani başka memleketler tarafından iştirakını daha çok aktif şekilde tek birkaç değilde onun biz herkes için açacağız. Ayrıca söylenirim ki Rusya'nı da o platforma davet edeceğiz. Ama tabii ki onun bunu etkenini
biraz beklenilmez şu an. Onun için o geniş bir faaliyet geçecek. Rusya'nı davet edeceksiniz mi ve onun kele iştirak edeceğine işancınız var mı? Bana tek şimdi söylediğim gibi tabii ki biz de onu davet edeceğiz. Yani çünkü bu memleket gerçekten mesuliyetli. Yani cinayetçiliğin yüzünü göstergen bir memleket mutlaka bu patlağa gelip de bizde bir sürü sorumuz var bu memleketke. Ama söylediğim gibi o kadar da çok yani devlet ama edecek ama iştirak etmeyenine şüphemiz de yok. Nasıl öyle olsa sizin düşüncenize göre tecavüzcü devletin iştirakı olmadan Kırım'da okupasyasının böyle çizip yolunu belgelemeye mümkün. Nasıl bunu yapmaya imkan var tecavüzcü devlet olmasa, iştirak etmesi? Tabii ki Gülsüm Hanım bu sahada esası biz şimdi diplomatik yoluna hakkında laf etmez. Şüphesiz. Bu yol birinci utak. O yolda kolay cevaplar biz bulabilmemiz, ne kadar istesek bile bulabilmemiz ve bu yolda en esası bu diskurs. Yani siz de, men de bilemiz ki, göremiz ki şimdi Kırım mesele sonki zaman biraz sanki tuşup bilhassa halkara seviyede. Onun geri getirmek için, daha yüksek seviyeye götürmek için bir diskurs kurulacak. Çünkü tek böyle demokratik kararlar alına. Bizim için en asası şimdi Kırım'ın daima kaytarmağa. Çünkü ben ne için soradım? Misal olarak Narman formatını aytıp geçtik. Minsk anlaşmaları ve ilahri anda Rusya tarafı var Narman formatında olsun kele ve ilahri yani bu meselenin çözülüp haritası mevcut olganı koruni. Herhalde çeşit onun semirelilik olmağını etrafında çok laf edilebilir ama yine de böyle bir harita mevcut. Mına Kırım etrafında laf edilecek olsa devletler misal olarak toplaşaya ve onlar zaten bizlerini destek eteler. Zaten Rusya'nın tecavüzcü devlet olganını aytalar. Zaten sanksiyaları var galiba birkaç şekilde. Onların da semirelilik üzerinde laf etmek mümkün ama yine de varlar. Ne akta laf edilecek? Yani geçirmeniz söyleyesiniz mi? Yani zaten destek var, zaten sanksiyalar var. Yani iştirak edecek devletler zaten destek eteler bizni. Zaten Rusya'nı tecavüzcü olarak kabul eteler. Onlar ne akta laf etmege? Sizce bu yeterli mi? Şüphesiz değil. Evet, yani biz de bunu düşünüp Onu sorayım da zaten. daha aktif şekilde iştirakını bekliyoruz. Yani sanksiyalarını da biraz zorlaştırmak için ve kendi güçlerini daha biraz sistematik şekilde ilan etkenini bekliyoruz. Evet edilecek. Ama siz, men, herkes bilir ki Kırım'ın işgalden sonra yani onların lafları, onların bakışı belli. Onun için bu sahada ve şu an birinci adım olarak başka memleketlerin bu platforma davet etmek. İkinci adım bu indi başka bir mesele ama biz onu biraz Ben zaten bunu anlamaya tırıştım, bunu eşitmeye istedim. Yani benim anlaganyma göre toplaşkan Ukrayna devletinin işte arkadaşları dep aytmaga mümkün. Onlar Rusya'ya baskıntı üzerinde de çalışacaklar. Doğru mu bu platforma çerçevesinde? Biz onu bekleyeceğiz tabii ki. Yani endi bu sammitke nasıl devletler koşulacağı belgelendi mi? Bilesiz mi? Var mı? Yani bir müzakereler alıp barıldı mı? Yok, şimdi sadece bu yoluna biz başladık. Yavaş yavaş yoksa hızlı tez biz bunu şimdi konuşamız farklı memleketlerinin ve kim olacağını belli olacak. Tabii ki paylaşacağımız bunu. Çünkü şimdi tek başlangıç seviyedeyiz. Yani tek şimdi birkaç hafta evvel bu platforma ilan edildi. Bilirsiniz. Cumhurbaşkanımız Zelenski Birleşik Milletler yüksek seviyenin müzakeresinde çıkışta bulunduğu zaman bunu söyledi. Bunu ilan etti. Şimdi ise başlangıç yani öyle bir hazırlanıp
seviyedemiz ve yavaş yavaş memleketlerle bunu laf edemiz. Onun ne kadar memleketler olacağını, kim geleceğini belli olacak. Siz geçenlere Kırım Tatarlarının liderleriyle bir briefingde iştirak ettiniz. Yani Kırım Tatar siyasiçilerine açılgan jinayi davalar ve bu platforma meselesi de anda müzakere etildi ve sizin aytkanızga göre Kırım deokupasiyası meselesi boyunca hiçbir müzakereler temsili organın iştirakının imkansız dep ayttınız. Nasıl etip Kırım Tatarlar bu platformanın tüzülüvünde iştirak edecek bir beyanatlar, arizalar, olar endi iştirak eteler mi? Yani siz Kırım Tatarı olarak ama siz Tışişleri Nazirliginden temsili organ hakkında aytam. Tabii ki ben özüm bakışımı dönüştürmedim bu sahada. Hem de biz Dışişleri Nazirlik olarak daima meclis azaların temsil etkinliğini esaslığını bildiremiz. Mesela Birleşik Milletler 75. General Assambleyanın görüşmelerge bir takım kuruldu. Biz bu takımga Rifat Çubarov aza olarak onun namzetini gösterdik. Çünkü bir birlik olarak yapamaz. Hem de tabii ki rezolüsyalardan şimdi iki yanı rezolüsya çıkacak. Tezden birkaç ayın devamında o rezolüsyaların metin içinde tabii ki meclis hakkında da söyleyeceğimiz. Ayrıca mahkemelerde, mecliste esas dikkatimiz mecliske veriliyor. Onun yani Kırım'dan şimdi parçalap yani ayrıca Kırım'ın ayrı, meclisin ayrı biz laf edip olamamız ki biz bu mantığını anlayamaz ve gerçekten devam edeceğiz. Platforma mesele tabii ki şimdi bu summit geçirildiği zaman meclisin iştirakı da orada aktif olacak. Çok diplomatik şekilde aytıp berdiniz, sağolunuz bunun için ama kendi de bu platformanı laf edecek olsak anda Milli Meclis azaları da mı koşulacaklar bu müzakere platformasına halkara teşkilatlar çerçevesinde ya da nasıl olacak ya da sadece tekliflerini seslendirecekler? Siz menden ne bekliyorsunuz? Ben jurnalist gibi siz ne laf edeceğim? Yok, elbette ki beklemeyeyim. İyi anlamaya tırışım. Tabii ki Gülsüm Hanım, zaman geldi, zaman olacağımda ben sizge bunu söylerim. Şimdi çünkü biz tek başladık. Ben sizge beklerini aytıp olamam. Bu Kırım platforması, Kırım deokupasiyası stratejisi çerçevesinde mi? Muhbirlerinizge söyledim. Benim vaktim çok yok çünkü benim ikinci görüşmem olacak. İki dakikamız da var, iki dakikamızın da alalım. Ya da endi siz aşkaz. Artık 10 dakika laf ettik. Ben söyledim gibi benim vaktim çok değil, çok olacak. Aha, anladım. Anladım. Ketmege gerek. Çok sağ olun Semine Hanım. Öyle olsa bizle bağlanğanız için emniyet jupar. Kırım Tatar Ukrayna Tışişleri Nazirinin birinci muavini bizle canlı bağdaydı. Ne yazık ki aşıqa eken ketmege gerek başka konuşuvge. Onun için de birkaç sualimizni seslendirmege imkanınız olmadı. Lakin men umut etem elbette ki yanlarımızda elbette ki bu meselelerini müzakere edecekmiz. Keliniz Prezident Zelenskiy'nin aytganını beraberlikte hatırlayıq. Çünkü sizin keçenlere bilgenizge göre Ukrayna ES sammitinde Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım platforması hakkında aytıp berdi ve Avropa Birliği'nin bu platformaga endi destek etkeni haqda beyanatda bulundu. Kendiniz Zeленский'ni şimdi dinleyik. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». Aslında Kırım platformasında birkaç aydan beri müzakere etili. Yazda Ukrayna Dışişleri Dmitry Kuleba, Alman Dışişleri Nazirinin yani özünün meslektaşının Hayko Maas'nin görüşken vakit ilk defa bu meseleni seslendirgen edi. Yani Kırım platforması tüzülüvü teşebbüsü olğanı haqda aytkan edi. Bundan sonra Dmitry Kuleba'dan sonra Kırım deokupasiyası, işgal etilgen teritoriyalarının deokupasiyası ve reintegrasiyası sualleri boyunca
назирликте де буақта айтмаға башладылар. Хусусан Алексей Резников буақта бір қачкере айтқаныды. Соңра Украина президенті Владимир Зеленский Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясының 75-ші сессиясында отырышында өзінің иштираки девамында Қырым платформасы тізілежеге ақында айтып берді. Шымды есе Қырым платформасы насыл шекілде олажағыны біз бұл яйынларымызда музакире етеміз. Эмнет жұпарының айтқан сөзлерінден нетіже шығарajақ олсақ, шымдыки ilk бойлы этаплардан бірі бұл кележек сене, 2021 сенесі өткерілежек саммиттен башлайжақ екен бойлы платформаның түзілуі, яғни мұнда пандемия әлбетеке кедер етмесе, чеші түрлі бізні дестек еткен yüksek өлкелерінің лидерлері біле чағырылажақ екен. Айтқанына көре Русияның лидері де чағырылажақ, фақат кенеде оның кележеге Қырым мәселесіні музакире етежеге белі дегіл. Шундан ise бірчық суалер пейда ола, я Русия иштирак етмесе бойлы платформада топланған бізні дестек еткен devletler неақта тариф етежеклер, неақта лаф етежеклер. Чүнке Қырым мәселесі музакире етілген бірчық мейданлар бар. Олсын Бірлешкен Миллетлер Тешкіляты, sonra Avrupa Бірлігінің парламент ассамблеясы, ОБСЕ вейлі ақыры. Затен бұл площадкаларда, бұл мейданларда Қырым мәселесі музакире етіле. Бойлы бір платформа түзілежек олса, ве Русияда иштирак етмейжек олса. Неақта музакире етілежегіні суалыны да береміз ве эксериетнен шымды да ештікеніміз кебі белі олғанына көре топланған девлетлерден Русияге қаршы бойлы санкцион басқынты олажағы да бекленіле, яғни кене оларнен лаф етмек керек олажақ, кене аңлатмақ керек олажақ вейлі ақыры. Фақат ең азындан 6 жылдан берле біз енді бұл платформаның түзілуіні беклейміз ве шымды біз көреміз ке насыл бір месулиет тұшты Украина тышышлері назирлігіне, хусусан бірінші назирның бірінші муавинне ве бұл месулиет етрафында да әлбетте ке межлісінің вазифелерін де көрмеге керек олажақтыр. Зира анда білдірілгеніне көре милли межлісінің темсілжілігі, милли межлісінің иштирагы олмадан Қырым деоккупация суалері музакире етілмейжек. Умут етеміз ке бұл платформа тезден түзілер, оның түзілуіні біз көрерміз ве ең мұйым олғаны чоқ платформалар тізмеге мүмкін, чоқ шейлер ақында лаф етмеге мүмкін, ама біз үшін мұйым олған шей бұл кібі платформаның семерелігі, яғни эффективлігі. Семерелігі өзерінде есе чоқ фаалиет алып бармақ керек олажағы ендіден көріне сайғылар қадашлар. Біз бұл меселеріні әлбеттеке лаф етмеге девам етежекміз. Атайырлы олыңыз бір қажда қадан заман информацион программасы сіздеріні қаршылай Ургени Сетумерва Украин тілінде хаберлерін тариф етежек. Көрішкенше.